Kaniting Aldo, miti puntamu ban pagmasusyan niya, ing banal a Eukaristiya, ban pasalamatan ing Ginu, king kalam ning pangadiakono. King mitmong tula, saksyan tamu ing pangaordin daring kapatad tamong di Justin Ganya Gatus, Carlowie Lumanog Kabigting, Maverick Angelo Mangalino Pelayo, Irvin Justin Canlas Pineda, Gian Peña Sagum, at Jasper Lawrence Canlapan Sanita, antimong diakono ning banal a kapulungan, apanimunan ning lubos kagalanggalang Florentino G. Lavarias Didi, Arsobispo ning Arkidiocese tamo. King mitmong tula at kambering pusong pasalamat, talakad tamo po para king dalit a pamuklat, ampon prosesyon panlog.
Tilakining pampo ng anak, hampo ng Espiritu Santo, Amen. ing kapayapan man tabi kay. At keka antimurin. Pakamalang kong kapulungan ng Diyos, kimit mong tula, pagmasusyentay iting Eucharistia, at mausta mo king Diyos igpa, ban panwana ni iting pamitipon, king kapamilatan ng pamitubod na king Banal Espiritu. Anong no, ring kapatad damo, mitagulaling laking kasaywan ang timong Diacono. Panalangin tala, ban atagulaling dang lubusan ng sarili ra king pamanyuyo king Diyos at king kayambalayan. Baitamo misulo king amano at makirake king lamesa na ning apong Gino. Amina ng ponsisyentala ring kasalanan tamo. Uling maragulya king pakalulo, ampong maulaya king ganaka, ing kakatamong talapangabus. Purihan tayong ginutamong Yesu Kristo. Ginoong Jesus, ikandi na tang bantipunan mula rin bansa, king kapayapana ning kayarianan ng Diyos, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikandara tang king amano at sakramento, ban pasiknangan mo kami king kabanalan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikanda tang king ligaya, kambining kaligtasan, para king banal na kapulungan mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. In Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluan na katamo. At yung pangapataw da rin kasalanan tamo, idala na katamo ang sana, kimbiye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Malalangin tamo. O Diyos, at hinuro ka rin talasuyo ning banal na kapulungan mo, ban pagnasaning sumuyo kay sa aking suywan dala ring aliwa, paniga pumike ka, pagkalubmusana kariting talasuyo mo,
pakingaldo iti, king grasya mo, pinili mong maging diakono, ing gelingan king obra, ing katapatan king kasuywan, at ingalang kapagalan a pamanalangin. Itiaduan mi kay kao Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, pamabibiyan po magaring kambe mo, king kami atunganin banal na Espiritu, manggaman kay kalangan ka. Amen. Pamamasang iba't king libruning Propeta Jeremias. Ing amano ning Ginoo miras kanako, sasabing anti kanini. Bayo ra ka pa inubog, king atya ng imamo, balura na ka. At bayo ka pa misapwak, kinonsagrara na ka. Tidwanda kang maging propeta karing bansa. Nga kung sinabi, O Diyos sa Ginoo ko, ala ko pong balong sabyan, tutukong anak pa mo. Dapot ing ginunga ng may kibat, mo sasabyan ning anak ka pa mo. Munta ka ngeni karing tawong, yuyutos kong puntalan mo. At ipasyag mo ing nanumang yuyutos kong sabyan keka. Eka, paitakot karela. Uling kayantabe mo ko. Bara kang ipagluwalo. Ing ginuya ing magsalita. Kay pat nanita, ing ginu inachat ning gamat na. At tigkila ni ngasbok ko. At nga nang sinabi ka na ako, O yan, bibili ko laring amano ko, king asbok mo. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Kaluguran da kagidu, ikamuing pagdulapan, ika kung sikanan, ikamuing kakung luguran, kaluguran da kagidu, ikakabut pagdulapan, ikang bukod kung sikanan, ikang kakung luguran. Kaluguran na kaginu, ikamuing pagdulapan, ikay kakung sikanan, ikamung kakung luguran, kaluguran na kaginu, ikang kaput pagdulapan, ikang bukod kung sikanan, ikang kakung luguran. Potang mamaus ko, kinlagyo mo Ginoo, lalot king oras ni kaligaliga. Pakibatan mo nga, nanumandalon ko, ikaing ka na ko, kapan
Kain ka na ko, pabiye ka masalang, ing karalumduman, kakong daralanan, eka matitikan, kakumanan tabe, kimbye pa maglakbe, ikang kayabe. Kaluguran da kaginu, ikamuing pagdulapan, ikaing kakusikanan, ikamuing kakuluguran, kaluguran da kaginu, ikagabot pagdulapan, ikang bukod kusikanan, ikang kakuluguran. Sablang paralan mo, ganapla o Ginoo, ulaing pagkalupda, ringke kang amano, ning lugod mo Ginoo, eman kukupas, ning katapatan mo, eman lilipas. Kaluguran da kaginu, ikamuing pagdulapan, ikaing kakusikanan, ikamuing kakuluguran, kaluguran da kaginu, ikagabot pagdulapan, ikang bukod kung sikanan, ikang kakuluguran. Pamamasang ibot, king libro rading dapat daring apostol. Kanitang panawun, adarakal na la kabilangan, ding alagad, ding Helenistas, o Hudyong tubo aliwang bansa, kine hala laban karing Hebreo. Sinabi ro ding Helenistas, king ding mebalu busalda, milalaktawan la, king aldo pamagrasyon kabiyayan. Inya ring labing adwa, inawos dalang mi pulong, ding sabla-sablang alagad, at ngara karela. Alayo king matulid, king ikami pabustan mi, ing pangapanaral ning amano ning Diyos, bami mong sikaswan, ing pamamye kabiyayan. Ulinita, kapatad, mamili kayong 7 lalaking pikabaluan busalyu, aatin mayap apanugali, akitmuan king banal ay espiritu at kabiasnan. Karelami ipanibala iting katungkulan, ban asun duming dirikil, ing sarili mi, king pamanalangin, at king pamanyuyu, king amano. Ing kabilungan akapulungan, inapoywana iting mongkahi, at inalalde i Esteban, metong atawong kipnuan kasalpantayanan, at king banal ay espiritu. Kambera di Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmeno, at Nicolas, atawu Antioquia. Metong ahentil ame konverti king Judaismo. Linapit dala reting 7 karing apostol, ame nalangin para karela, at kaibat
timpakanandala karinggamat da. Sinulong ing pangaladlad na ningamano ning Ginu, ring alagad ka rin Jerusalem, miracle na lang miracle. Ing amano ning Ginu. Salamat kin Diyos. Nung ingnino man ke kayo, bisayang maging maula, busalyo, sukat ya ing sumuyo ke kayo. Ang ginumantabeya ke kayo, At kekanti muri, pamamasaking maya pabalita, agpangkangwan. ligaya ke kao Ginoo. Bispera na kanita ning piyesta ning Pasko, at Jesus, balo na king miras ning oras ning kayang paglako, king yatong iti at muntane king igpa. Ligurano kapelan man ding kaya kete king yato, at ngeni, ligurana la ang king wakas. Kabang kasulunong Jesus ding alagad na king apunan, ing diablo, ikwala ng atanam king puso ng Judas Iscariote, anak ng Simon, ing pamanganyaya kayo. Balo ng Jesus, kingig pa, penibala ng sabla, karing kayang gamat na, at kingya ibat yaking Diyos, at ngeni magbalik na yaking Diyos. Inyame koya king kayang luklukan, likas na king kayang tunika, kinunwayang tuwalya, saka nebebat king kayang awakan. Kay bat mitugtog yang danum king meto nga palanggana, sakano pigmulang inos sa bitis ding alagad na. Pinulis na laking tuwalyang makakabit king kayang awakan. Miras siya kang Simon Pedro, at itnihinga na kaya. Gino, ikay manos karing bitis ko, Jesus nga nang may kibat kaya. Inggagawan ko e mubalo king penanditay ti, dapot bandang tawli, at alastas mumurin. Kapilan man nga ng Pedro, emo malyaring wasan ding bitis ko. Jesus nga na kaya, nung era kawasan na bitis, kami kadaki kanako. Nung makanyan ginu, nga ng Simon Pedro, emo ring bitis ko, nune pa tinagamat ko, ampong buntok ko, wasan mo.
Jesus nga na, ing medilo na ene kailangan wasan, subali ka ring bitis na, uling malinis ne kabilugan na katawan. Ikayong malinis na kayo, dapot ay ikongan. Balo na nung nining mga niyaya kaya, inya sabi na, dapot ay ikongan malinis na kayo. Inyang awas na nongan bitis at pasibayo sinulod ning tunika na, igbalik yaking luklukan na king lamesa. Ay intindihan nyo yung depatan ko kaya kayo, nga nang sinabi. Ikayo awsan nyo kong maestro at ginu, at usting sasabihan nyo, uli nga ako makanyan kupin. Nung ako aginu at maestro, inos ko laring bitis yu, ikayo man, sukat kong mipapanos bitis, metong at metong. Ako dininanda kaong alimbawa, banketa ikayo man, tularan yung depatan ko kay kayo. Ing maya pabalita ning Ginu. Apuyan kay Kao Kristo. Lukluk tapo. Ding magnasang ni ordinan diakono, pasyagda king arapan ding malda, ing kapag nasandang midawon karing sarili ra, king kasuywan, king Diyos at king banal ng kapulungan, ing rektor ning Mother of Good Counsel Seminary, Ireverendo Padre Victor Nicomedes S. Nicdao, antimong pekaketawan ning kapulungan ning Diyos, ausan at ipresinta na langeni ring kandidato para king banal ay orden ding diakono, king lubos a kagalang-galang Florentino G. Lavarias, ing arsobispo ning San Fernando. Lumapit lasana kening arapan, ding magnasang may ordinan, antimong diakono. Justin Ganya Gatus, Saint Ignatius of Loyola Parish, Manibawug, Porac. Carlowie, Lumanog, Kabigting, Santa Ana Parish, Santa Ana. Maverick Angelo Mangalino Pelayo, San Andres Apostol Parish, Candaba. Irvin Justin Canlas Pineda, Parish of Christ, the Prince of Peace, Mawake Resettlement Center, Mabalacat City. Gian Peña Sagum, San Luis Gonzaga Parish, Santa Cruz Poblacion, San Luis.
Jasper Lawrence Canlapan Sanita, Our Lady of Sorrows Parish, Dolores, City of San Fernando. Lubos kagalang-galang ay pa, indong Santa Iglesia, adwana po, ing ordinanyula, rening kapatad tamo, para king kasuywan, antimong diakono. Karapat dapat lang may ordinan, Kay ba't na puning masusing pamanyuri, busal ning kapulungan ng Kristo, at king rekomendasyon da po, ding may ngasiwa king pangayubog da, patutuanan ko po, ing mayakit lang karapat dapat. manalig king kasopanan ng Ginoo, at ng talapagligtas tamong Yesu Kristo, yayalal ko lang rin kapatad tamo, para kintungkulan na po ang kasuywan at dimon diakona. Salamat kin Dios. Antimong tandaning pamananggap tamo, karing kapatad tamong umeng ni ordinan diakono, pasalubukan talang palakpakan. Muna po, bayo kumidake, king kanakong amano, karening kay katamong kapatad na may ordinan, buri kong ipasya, king lagyunan ni Santa Iglesia, karing sablang minantabe, sinuyo, ang po ang sinuporta karening kapatad tamong at yung ni harapan tamo, bani sa jareng karenang sarili, para king aldoiti, ang po kareng pandanat ang aldo, king karelang ordinasyon diakono, and later on pari, and possibly pangadita mo, atin mo nun maging obispo karela. Muna rempengari, den pamilyayo, dakal na salamat po kay kayo. Yung pamanan tabeyo, karening kay kayong anak, at kayo making maymut, kay pamanaos na ning apong Ginoo, para bang kanita na anuman kay kayong kapag nasan para karela, ikwayo linele, para bang kanita yung kaburian at aus ning apong Ginoo, kaya hindi kilanda, at karenda tagular kang karelambi. So dakal po salamat kay kayo. Dakal salamat mo naman karing kay katang kapatad, king Seminary, pati na sa Mother of Good Counsel at sa Holy Apostles. So maraming salamat sa mga formators, mga kapatid natin pare, na umantabay at tumulong upang mahubog nila ang kanilang sarili hanggang sa makarating sila sa araw na ito at sa dating pang-araw na kanilang ordinasyon. Dakal mo naman salamat karing kay katamong kapatid na pari, ulimbalo ko, lalong-lalo na rin parish priest, din yung kapatid damo. May kisan metong lamo naman, kaya beyo, karing karelang apostolate, may kisan metong la naman, kaya kayong kasuywan, karing kay kayong komunidad. So, dakal salamat kay kayo, ang pokempanyatang yu, king Aldoite. At kay kayo nga po, at yung ngeni, dinatang tinagun, ban abe-abe tang isundu, impamipakit tamo, king kay katamong suporta, ang po yung kay katang tiwala, karening kay katang kapatad, may ordinan. Ingkana kong buring idake kay kayong ngeni, kaluguran na kapatad, na may ordinan, ang po kay kayo nga po, balayanan ng Diyos, at luyan dake. Muna, kilala na kayo ni Apong Ginoo. Kadwa, kilalanan niya ing Apong Ginoo. Katlo, pakilala niya ing Apong Ginoo. Para ba nakanako o yan yung pekadiwa, nimbiye aluluban niyo. M1 diakono, later on, pamakimpari. Muna, kilala na kayo ning Apong Ginoo. Dindamtamunan din king mumunang pamamasa, na makanano yung Apong Ginoo, inaus ni ing metong akayang lelangan, Jeremias. At sinabi na kaya,
bayo ka pamiyo buking atya ng imamo, bayo ka palinto kay tiking yato, kilala dana ka. At ating kumplano para kay ka. Gawan da kang propeta, nga na. At may biglaya Jeremias, uli sinabi na, balo kay sarili ko, kaya ko makapagsalitang makanyan. Sinabi na nga pong Ginoo, ang tinamon sabihan, mas kilala ra ka kaysa aking pamangilala mo kay sarili mo. Metong yung paganaka kay kayo. Lalong-lalo na potandasan nyo kaya kayong biye. Mirasitan puntong akit yung kaya kayong limitasyon at neng kay karin mo niya mo talakad ing kaya kang identity. Karin na ka mo mag-focus. Itali mo na gamat nga pong Ginoo, bala mula na nga gawa kaya ka. Manano na sanang ining amano na king mumunang pamamasa, maging sika na niya kay kayo. Nating Diyos, nakilala na kayo. Kilala na kayo ng Diyos Ama Maus. At yung tutunan nini, ikaming at syukhening ene. Ikaming tatalakad ang timong Santa Iglesia, ang timong balayanan ng Diyos. Papasyag mi mo naman ita, ng Diyos, balo na yung gagawa na. Kilala na kayo. Inyasat nandin ni Apong Vic, tinalakad dyan nanding kita, at yung sinabi na kako, power din na kayo ni Santa Iglesia. At sinabi ko, kitang ko nung karapat dapat kayo. Sabi na, sinangguya ing mabilong ka Santa Iglesia, ne? At tiyan yung apong biki sarili na. Pangako ko po nga na, malyari lang ordinan. Siyempre, nung isabi kami nga pong bik, andyang pabula na kami yung pag-istorya kini, bani prove na itang kayang point, approve. Uling pamanalakad na kini, kitang kaya sinabi, it's a matter of faith, tiwala, trust, King Diyos, makikakilala kay kayo. At ako mo naman, pota, ordinan na kayo. Metong yan naman pamipasyag ng akong pamangilala, nakilala na kayo ng Diyos sa minaos kay kayo. Kilala na kayo. Kaya bera kayo mo rin pilambulan, but that is not much. Diyang day in and day out, kaya bera kayo, I cannot fully exhaust nung nino talaga kayo. Uling metong yang makibalo kay kayo. Your past, present, and most especially their future, balo na ng apong Ginoo. Ngayon nga doon ko kay kayo, tatali gamat ing apong Ginoo. It is a sin to put limits to what God can do to you. It is a grave sin. Metong yang maragulas bagal, king sundo na pang pakit ng apong Ginoo kay kayo, at king kayang balayan kapamilatan niyo. So, pakatandaan niyo ito, kilala na kayo ng apong Ginoo. Ikayo naman kaya kilala yun eh. Maybe you spent so many years in the seminary, but that is not enough. Uling, in Diyos sa makikilala kay kayo, He will continue revealing Himself to you. At ing pamangailangan, yapin itang kilalanan niya. Dindamdam mo king Ebanghelyo. Na makananong Jesus, pisyag na balo na kilala ni ningigpa. At siya naman kakilala ni ningigpa. Yan sana yung maging padrun ng kay kayong biye. Kilala na ko ni nga pong Ginoo, at panayusan ng adwan ing akilala ye ing apong Ginoo. Nandin manalangin tamo, balo ng pekapakirandaman niya itang panalangin tamo, ne? Uling itang panalangin tamo,
penga dyan kilagyo na ning balay ng po'y lagyo. Metong aduan tamo, na sana kayo pagal. You will not get tired of praying. Potang papagal na kayong mga di. Remember, that's already a sign that you are gradually living the ministry. Potanging meto nga may ordina na Deacon, Pari, even a bishop. Linwal yakin pa nga obispo na, bayo ya palinwal, malamba na yung linwal. Well, in the moment you cut your communication with God, potang maging mapagal na ing mga di. Potang ala ng panahon, impamakitalamitang at pamamuklat, pamagdialog king apong Ginoo. That is already a sign you have set yourself apart from someone who knows you so well. Nya, meto nga panagkat mi kay kayo, isundo, impamangilala, king Diyos ang makakilala kay kayo. In Diyos ang makakilala kay kayo is a God who cares. He is your friend. Nung ating kayong best friend, I don't know, nung correct ning amanong gamitan ko, yung bestest siguro. Bestest friend. Okay? Na makapamuklat kayo kaya. Okay? King panalangin. At yung panalangin, tutuyang maulaga. Mo'y nga kilala yung Diyos, nakakilala na kayo. Nirepang kanita, midinang kayo naman pamikatagon, bayong akit, naining kayong kakaula na misyon. At yung pamibiyay at pamit at patutu, kaniting misyon, makalapat siya king kayang kaburian. Remember, anyang retreat ing meto nga adake ko kay kayo, yapin your intimacy with Christ. Your intimacy with Christ. Very, very important siya ita. Huling kapamilatanan ng kayong maging malapit kaya kayo relasyon at ugnayan kang Kristo. Karin lumwal, karin manibatan, at karin papunta kaya kayong pakit kasiwan. So, nourish your relationship with Christ. And of course, in knowing Christ, in maintaining your intimacy with Christ, requires also your intimacy with His body, the church, especially with the leaders in the church, ikami. Uling kayong pamaging diakono, munang-muna, kasuyuan niya, kasawop kimpamanyuyumi. Ako, ampo, ring kapatad, apari. Katlo, pakilalaye, yung apong Ginoo. At makanano yung pakilala, yung Ginoo, makanano yung pakilala yung Diyos, kalupa na mo naman, yung likwana, ng apong Ginoong katurwan kay katam. Yung kaya sinabi ka rin kayang apostol, ka rin kayang alagad, I came not to be served, but to serve. Yan mo naman ng diwa ng kay kayong dalan. Deng susuyo, deng karelang kasuywan kawangis na ng Ginoo, na inos na labitis, ding kayang disipulo, yan mo naman yung panenaya na ng kayang katawan in Santa Iglesia. Akit miyasan kay kayo, yung pamuntok na ni Santa Iglesia, na susuyo, yung balang miyembro, nimbalayanan ng Diyos, lalong-lalo na karing malalakwan, lalong-lalo na karing pakakalulun. Ayang pigugunamang kayong ebanghelyo, kung balo na may kireklamo ay Jesus, kabang wawasan o bitis. Kung balo na sinabi na kang Pedro, Pedro nga na, niya pala yung kabisang pawas bitis, may teka kuku nga na. O kaya,
Kan San Felipe, Felipe nga na, kabulok mo naman na bites. Balagay ko naman may kirklam. But with love, pepaki ni, in Diyos ang malugod kaya. In Diyos ang makikilala kaya. Pepakilala ni in Diyos. At hindi kayong kayawsan, metong yamo naman, panagkat na ni nga pong Ginoo, isunduin diwa ay inumpisa na. At syuta mo kim panahuna ning Adbyento. At maralas darandaman tamo. Yung panagkat ng kekataning Adbyento, yapin imbalikdan na in Diyos at syuya. In Diyos present siya. But His presence had only begun. And it is continuously moving towards completion. Mananunasanin kay kayong kasuywan, mayakit siya, kaya tampami sundo, nimpami ganap na rin kayang presensya. Kapamilatanin kay kayong pami patuto, King Diyos, ang makikilala kay kayo. King Diyos, na mitubod kay kayo. Kaluguran kong malayanan ng Diyos, at siya tamo po kini, at pansalamat tamo kay nga pong Ginoo. Di nina nakatamong kalam, anam alalaki, para bang kanita maging patutunala, ning kayang kasuywan, king kaya Santa Iglesia, lalong-lalo na kiting kaya katamong Archdiocese. Pangadita lang kaniting kaurasan. Sana po, kaya tamo naman papagal, mga di para karela. Kaya tamo tutok ng mga di para karela. At tandaan ng tamo po ang pangadi tala, kaya tala mo pangadi para kayong sarili ra. Uling nanuman ning malyari karela, ing sintinga na ning karelang kasuywan, it is always for the good of the church. It is always for the good of the people of God. Kaluguran kong kapatid na may ordinan, I hope may ordinan kayo naman pari. Panalangin ko, ako pakukuhanan ni nga pong Ginoo. Panalangin ko, makaragdag kayo sana. Karing makasawag mo naman kay kami, Obispong Pampari. Ban may biyebye kami, King Kabanalan. At meto nga panagkat ko kay kayo. Every year, as you celebrate the anniversary of your Diaconal Ordination, always go back to your dispositions. Potang munta kayo kako kene, at kutnanda kayo, saugli mo yung makibat. Saugli mo. At I just want to remind you, inya sagli mo yung makibat, tango kayo pota, because the situation is so conducive. Wala na ko mang kalaban kene. The situation is very peaceful. Yung sitwasyon, makatakot. But I tell you, your ordination doesn't end here. Okay? Bidala kayo kanyan, kareng miyayaliwang sitwasyon pa, habang biyayo. At inisanang kayong pakibat, yung maging inspirasyon nyo na ipakit at pamipatuto king kakaulan yung biye. Yan kayong tatanggapan ngayon ni, don't take it merely as something that is needed, required, baka yung mayor din pari. No. I consider this very, very important. Your Diaconal Ordination. Because the other two orders cannot be built without the first order, Diaconal Ordination. O ini impitalakaran, karen tutukiyo pantanggapan a orden. This is foundational. Why? Because it is service. And service is the whole of this sacrament of holy orders. Karin pundalan yung parokya,
at pong assignment, sana lugod dyan nga pong Ginoo, di nga kayabe yung pari, di nga kayabe yung komunidad, isundura kayong sopan. Banta lalo yung apalalaman ng pamangilalayo king apong Ginoo at pangapakilalayo king apong Ginoo. Karem pong puntalandang parokya, pong assignment, pakisabi kong mayap, karing kapatid na pari, siguraduan nyo pong atinlang panahon, ban mga di. Siguraduan nyo atilang schedule, ban manalangin. Potang mga di kayo, pakipangadiya mo naman yung pari, kayabe. Pangadiya mo naman. Para bang kanita, yung kaya kayong gagawan, bilapat kayong kaburyana ng apong Ginoo. So, kilala na kayo ng apong Ginoo. Kilalanan niya yung apong Ginoo. At pakilala niya yung apong Ginoo. Makananong malyari ni kapamilatanan ng biye kasuywan, ampon ng biye panalangin. Amen. Kambening taintim ampon tahimik ka pamanalangin, saksyan tamo ngeni ing pamipasyagda, ring ume miyordinan, king kusarang lubganap karing sablang obra, katungkulan ampon responsibilidad ning kasuywan antimon diakono. Anako, bayo kayo sumulong king orden din diakono, pasyagyo pa mong hayagan ngini, harapan ng banal na kapulungan ng Diyos, ing kapag nasa inyong gampanan iting katungkulan. Laus king lubyong ipangako, king italagaya ing sarili yo, para king kasuywan ng banal na kapulungan, king kapamilatan ng pamanumpak gamat, ampo king kalam ng banal na Espiritu. Opo, laos king loob ko. Laus king lubyong ipangako ing gampanan yo, iting katungkulan ng diakono, kambening mapagkumbabang lugod, king Diyos, ampo ka rin kaparang tao, baniting upayang mantabi ang pong sumawap ka rin pari, at king kapakinabangan ng balen Kristiyano. Opo, laos king loob ko. Laus king loob yung ipangako, ing kalawat matalik, king misteryo ng kasalpantayanan, kambening malinis sa konsensya, at yung panagkat ng apostol, at ipasyagya iting kasalpantayanan king amanon pong dapat, agpang king maya pabalita, at king tradisyon na nimbalala kapulungan. Opo, laos king loob ko. Laos king lubyo, ing ipangako yung manatiling etalasawa, bilang tanda ng lubos sa pangatagulaling yung kang Kristong Ginoo, para king kayaryanan ng banwa, king kasiwanan ng Diyos, ampo ng tawa. Opo, laos king loob ko. Laos king lubyong ipangako, ing sese ng pong palalaman nyo, ing espiritu ng pamanalangin, akarampatan king kabilyan ng pong pamibiyebyeyo, ipamanatili kambe kaniting diwa, at agpangkit ang adwana ke kayo, pagmasusyan mitmong katapatan, ing lituryada daring oras, kambe at alang-alang king kapulungan ng Diyos, at para king kabilugan na yato. Opo, laos king loob ko. Laos king lubyong ipangako, ing iyakmayong parati yung pamibiyebyeyo, king alimbawa ng Kristo, antimon talasuyo ng katawan, ang pondaya ng king altar. Opo, kambening saup ning Diyos. Ding miyordinan, ipangako rangeni ing kagalangan ampon kapamintuanda, king arsobispo tamo. Justin, pangako mo ing kagalangan ng pong kapamintuan kanako at karing maging kayo lilimo. Opo, ipangako ko.
Mananunasan ng Diyos sa migmula king maya padapat keka, yan naman yung mikanap kaniti. Amen. Carlowie, pangako mo yung kagalangan ng pong kapamintuan kanako at karing maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Mananunasan ng Diyos sa migmula king maya padapat keka, yan naman yung mikanap kaniti. Amen. Mabirik Angelo, pangako mo yung kagalangan ng pong kapamintuan kanako at karing maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Mananunasan ng Diyos sa migmula king maya padapat keka, yan naman yung mikanap kaniti. Amen. Reverend Justin, pangako mo yung kagalangan ng pong kapamintuan kanako at karing maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Mananunasan ng Diyos sa migmula king maya padapat keka, yan naman yung miganap kaniti. Amen. Gian, pangako mo yung kagalangan ang pong kapamintuan kanako at karing maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Mananunasan ng Diyos sa migmula king maya padapat keka, yan naman yung miganap kaniti. Amen. Jasper Lawrence, pangako mo yung kagalangan ang pong kapamintuan kanako at karing maging kayalili ko. Opo, ipangako ko. Mananunasan ng Diyos sa migmula king maya padapat keka, yan naman yung miganap kaniti. Amen. Talakad tamo po. Pakamalam kong kapulunganan ng Diyos, manalangin tamo king lubos mayupangig pa, banang itugtog mit mong pakalulo yung grasya na karing talasuyo na at king ganakana, pinili lang mibilang king orden ding diakona. Siklod tamo po. Ginupakalulu, Cristo pakalulu, Ginupakalulu, Banal na Maria, ang induning Diyos,
San Miguel, panalangin mo kami. Banalanghel ning Diyos, panalangin mo kami. San Juan at Alapaminia, panalangin mo kami. San Jose, panalangin mo kami. San Joaquin at Santa Ana, panalangin mo kami. San Pedro, panalangin mo kami. San Pablo, panalangin mo kami. San Andres, panalangin mo kami. San Juan, panalangin mo kami. San Lucas, panalangin mo kami. Ikayong sablang apostol ang pong evangelista, panalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, panalangin mo kami. San Esteban, panalangin mo kami. San Ignacio ning Antioquia, panalangin mo kami. San Lorenzo, panalangin mo kami. San Perpetua at Felicidad, panalangin mo kami. Santa Ines, panalangin mo kami. San Gregorio, panalangin mo kami. San Agustin, panalangin mo kami. San Atanasio, panalangin mo kami. San Basilio, panalangin mo kami. San Martin, panalangin mo kami. San Benedicto, panalangin mo kami. San Francisco at Santo Domingo, panalangin niyo kami. San Juan Avila, panalangin mo kami. San Juan Vianney, panalangin mo kami. San Ignacio ning Loyola, panalangin mo kami. San Francisco Javier, panalangin mo kami. San Luis Gonzaga, panalangin mo kami. San Madre Teresa, panalangin mo kami. San Esteban, panalangin mo kami. San Vicente ning Saragosa, panalangin mo kami. San Efren, panalangin mo kami. San Felipe ing Diacono, panalangin mo kami. San Procoro, panalangin mo kami. San Nicanor, panalangin mo kami. San Parmeno, panalangin mo kami. San Nicolas ning Antioquia, panalangin mo kami.
Ikayong sablang banala diakono. Panalangin niyo kami. San Juan ka-23. Panalangin mo kami. San Pablong Kanan. Panalangin mo kami. San Juan Pablong Kadua. Panalangin mo kami. San Oscar Romero. Panalangin mo kami. San Fernando. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod. Panalangin niyo kami. Beato Pedro Zuniga. Panalangin mo kami. Ikayong sablang banal na lalaki ang pambabayi. Panalangin niyo kami. Ginumalunos ka. King sablang maro. King sablang kasalanan. King bigla talang kapiadian na kamatayan. Alang-alang king pamikatawan mong tao. Alang-alang king kamatayan ang pamanalakad mo'y ba't karing mete. Alang-alang king panaral ang pampamipakayap mo. Alang-alang king kalam ning banal na Espiritu. Malunos ka kay kaming makasalanan. Pakiramdaman mo kami. Panimunan ng pampaming wame, ing banal mong kapulungan. Pakiramdaman mo kami. Papanatilian maing Papa, at ding sablang mi ordenan, king tapatapaman yuyuking kapulungan mo. Pakiramdaman mo kami. Panuanan mula rening pinili mo. Pakiramdaman mo kami. Panuanan mula rening pinili mo, at pabanalan mula. Pakiramdaman mo kami. Panuanan mula rening pinili mo, pabanalan mula, at itagulaling king banal atong kulay. Pakiramdaman mo kami. Bisan metong mula sa naring sablang tao, king kasalpantayana ng pongkapayapan. Pakiramdaman mo kami. Pagkalubanan mo lang lunos, ting sablang daralan kasakitan, ampon kagutgutan. Pakiramdaman mo kami. Pasiknangan mo kami, king pamanyuyukukeka. Pakiramdaman mo kami.
Jesus, anak ning Diyos Ama bien. Kristo, pakiramdaman mo kami. Kristo, pakiramdaman mo kami. Ginoong Jesus, pakiramdaman mo ang panalangin mi. O Ginoong Diyos, bitnong pakululo mo lang pakiramdaman din panalangin mi, at magana kaming ang tabayanan king kapamilatan ng kasaupan mo, ing umemi ng gampanan, papatupad ning katungkulan mi. Papanalan mo sana, king bendisyon mo, dating lalaking lalapit mi keka, uling agpang king pamanyuri mi karela, paniwalan ming malyari lang maging karapat dapat ganap, karing banal akasaywan. Itihadan mi kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Talakad tamo po. Ing pamanumpak gamat, ya ing taluktok ning rito ning ordinasyon, uling king penanditay ti, karinda tanggapan ding mi ordinan, ing grasya ning kasuywan, antimong diakono.
Datang ka, panikapumi, o Diyos sulubos mayupaya, talapamye karimbalang grasya, manutuking balang orden, at manultuking tungkulan. Ika manatiling alang pamagbayo, pagkus sa palyarian mo lang ibayo, ring sablang bagay. Kingalanganga mong kalingapan, babye mo yung pamangailangan ng balang panahon, kabang sa selesen mo isablang mela lang, king kapamilataning amano mo, upaya mo, at kabyasnan mo, Yesu Kristo ang anak mo, ang pong kinumi. Pagkalub mo king banal kapulungan, akatawan mo, ing miganiya king dakal mong maligayang kalam, mayango at may bukod-luklod, king pamiyayaliwa, king galamena, at pisan meto nga na ning makapagmulalang aptas, king kapamilataning banal espiritu, ing sukat siyang dagol, ang pong mikalat, ban mitalagaya imbayong templo, at mo kanitang pinili mula ring anak ng Levi, para sumuyo king minunang templo. Ngayon naman, tinatagme ingatlong balitang akasuywan, king banal nandang tungkulan, ban sumuyo king lagyo mo. Iniasad, king kamumulanan ning banal kapulungan mo, kapamilatan ning pangaslaganda, king sala ning banal espiritu, ning apostol ning anak mo, tinultulang 7 lalaking pikabaluan, king mayap dang pamibiyebye, ban akasaw da king aldoldorang kasuywan, kanita mitimawala, ban adikalandang lubos ing sarili ra, para king pamanalangin, ang pamanaral king amano, king kapamilataning panalangin, ang pamanumpak gamat, penibalada kareting lalaking may pili, ing kasuywaning pamagsilbi king lamesa, pagparalong pumikekaw kino, dingusan mula sanang mipnong kalamalob, dating talasuyo mo, at sumuyo king banal mong altar, at ke kami, ngayon mapakumbabang tatagulaling king tungkulan ng diakono. Panikapumyo kino, itugod me sana kareling banal espiritu, bang kanita mipasik ng anla kapamilataning kalam ng pitumong susunag grasya, ban ato parandang mitmong katapatan, ing obrana ng pangadiakono. Sumulong lasanang labis-labis karela, ring sablang kabanalan at tuturuning maya pabalita, ing lugod alam pamagkunwari, ing masabal para karing masakit ang pompakakalulu, ing mapakumbabang pamanibala, ing dalise kayalan malit, at ing pamanuntun king disiplina ning kaladwa. Ding kautusan mo, sunlaglasanang masala, king pamirapat dapat da. Bang kanita, king kapamilatan ng halimbawa ng pamibiyebiyera, akwaring ayag-yaging banal kapulungan mo, king pamiyampangdang patuto, ning malinis sa konsensya, manatili lasanang matatag ang pong matibe, king pamakiagom da kang Kristo. Ban kapamilataning pamakitulad da, ketiking yato king anak mo, at dinatang para sa iwan nun ban sumuyo, mayakit lasanang karapat dapat, makipag-ari ka rin banwa, kambena, ang mabibigyan pong magari kambemo, king kami itong aning banal espiritu, Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tamo po. Ngeni ring bayo tamong diakono, mi pasuluran lang istola, ampon dalmatika, awaganing kasuywan ating gapda.
Dingbayong ordin diakono, lumapit la king arsobispo, bantanggapan ing libro daring maya pabalita, awaganing kasuywanda, antimong talasuyo ning amano. Ren Justin, tanggapan me ing maya pabalita ng Kristo, ngining mitulduan nakang maging talapamalit,ana, salpantayanan mo, imabasan mo, ituro mo sa salpantayanan mo, at ilikas mo king pamibiyebye mo, intuturo mo. Reverend Carlowie, tanggapan mo yung maya pabalita ng Kristo. Ngayon mitulduan na kang maging talapamalit,ana, salpantayanan mo, imbabasan mo, ituro mo sa salpantayanan mo, at ilikas mo king pamibiyebye mo, intuturo mo. Reverend Maverick Angelo, tanggapan mo yung maya pabalita ng Kristo. Ngining mitildwa na kang maging talapamalit,ana, salpantayanan mo yung babasan mo. Ituro mo sa salpantayanan mo. At ilikas mo king pamibiyebye mo, intuturo mo. Reverend Irvin Justin, tanggapan mo yung maya pabalita ng Kristo. Ngayon mitulduan na kang maging talapamalit,ana, salpantayanan mo yung babasan mo. Ituro mo sa salpantayanan mo. At ilikas mo king pamibiyebye mo, intuturo mo. Reverend Gian, tanggapan mo yung maya pabalita ng Kristo. Ngayon mitulduan na ka maging talapamalit,ana, salpantayanan mo, imabasan mo, ituro mo sa salpantayanan mo, at ilikas mo king pamibiyebye mo, intuturo mo. Reverend Jasper Lawrence, tanggapan mo yung maya pabalita ng Kristo. Ngayon mitulduan na kang maging talapamalit,ana, salpantayanan mo yung babasan mo, ituro mo yung sa salpantayanan mo, at ilikas mo king pamibiyebye mo, intuturo mo. Dingbayong ordin, tanggapande ibat king arsobispo, ing uma ning kapayapan. Ing kapayapan manatili ka, At kaya ka ante mo rin.
Yung kapayapaan manatili keka. at kakaanti mo rin. Yung kapayapaan manatili keka. At kakaanti mo rin. Yung kapayapaan manatili keka. At kakaanti mo rin. Yung kapayapaan manatili keka. At kakaanti mo rin. Yung kapayapaan manatili keka. At kakaanti mo rin.
aking taya sa ing puso mo. Sablang laraon mi, sablang pagnasan mi, ainding anak mo, malukat dimot mo, kela pilak o ginto dapat iba't laking puso, ainding anak mo, para kita o Ginoo. Pagdamutan mula o Ginoo, tanggapan mula o Ginoo, unganon ing pagagawan mong marangal, ainding anak mo, malukat dimot mo, kela pilak o ginto dapat iba't laking puso, ainding anak mo, para kita o Kalugurang kapatid, manalangin kayo. Kaniting kay kakuntaon, matanggap harapan ng Diyos, ipangmayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king ikapuri ampon ikaligaya ning kayang lagyo, king ikasaplala tamo ampon ning mabilog ng banal a kapulungan. O banal naming igpa, biryana ning anak mo, ing wasan na labitis ting alagad na, ban mo niya ing alimbawa kay kami. Panalangin mi, tanggapan mula sana ring ayin ning pamanyuyo mi. Manano na sanang king kapamilatana ning pamidawon ka ring sarili mi, bilang spiritual a sakripisyo. Mikatmon kami king espiritu ning kababanlub, ang pampamanyuyo kimbalayan mo. Itiadon mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Ing Ginoo, bantabi keke. At keka antimurin, Itasyularen pusoyo. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tuneping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos, impasalamatan da kakapilan man ang pong nukarin man, o Ginoo banalig pa, Diyos ang malugod ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginumi, king kapamilatan ng banal espiritu mo, linanyan me imbugtong anak mo, pamunto ka pari, nimbayo ang pong alanganggang tipan. Kambi ng kabyasnan ang pong lugod, bilan mong manatiliya ing meto ang kaparian, king banal a kapulungan. Pagkalub ng Kristo, indangala ng suging pangapari, king kapulungan ay nampunang kayang sarili. Kaliguran na kami ang timong kapatid na, niya iba't king balen ng pari, mamili ang taong dakayanana, king banal a kasiwanan ng pangapari, king kapamilatan ng pamanumpak gamat. Tutulduan nila, ban karelayang ibayo, king lagyo na iting sakripisyo na ng kaligtasan, at yapagde ban apisulusulwane ning banal a kapulungan na. Hausan na lang tumayid mitong lugod, king banal a kapulungan mo, ban apasignangane king amano mo, at apabanalane karing sakramento mo. Huwag pa, kabang pagkapilitan dang sumulong king pamakiwangis kang Kristo, akwaralasan ng lalong atagulaling ding biyera para king pamanyuyo keka at para king kaligtasan da ring sablang tao at parangalanda ka sanang imunano king matatagdang pamipatuto king kasalpantayanan da keka ang poking lukod mo. Uli na nita, makiagom kami karing sablang anghel ang pong banal, king masayang dalit ng kapuriang keka at ngamingan kakanta. Banal, banal,
Ikapin ng panaloig pa, ating meto lelangan matampanak ang pupuryan, uling king kapamilatan ng anak mo, Yeso Kristong kinumi, at king upayan ng banal na Espiritu, pagkalam nung biyeng sabla, layong pabanalan mo. Alakantok ng mititipon king banal na kapulungan mo. Bangkanita, manibat king kaya silag na ningaldo, ang gano king kayalbog na, indeli se down, miyampang niya king kaligay ng lagyo mo. Ulin na nito, ipapanikapumi, palukob ang pampabanal mula king Espiritu mo, reting ay na darala ang pondaraon mikeka, ban magawalang katawan, ang pondaya, ng kekang anak, Yeso Kristong kinumi, amen na bilang kay kami, king pagmasusyan mila reting misterya. At tatandanan mi pa, kanitang binging mi pagtaksila niya, kinwani yung tinapi, pepasalamatan na kampong pinuri, piraso na yung tinapi, ang pantinwang na iti, karing kayong disipulo at ngana. Kunanya iti, ikayungan at kananya. Iting ka na akong katawan, amidawin parang kikay. Makayin mo naman kay ba't na apunan kinwaning kalis. Pasibayo, pepasalamatan na kat pinuri. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya ko. Indaya nin bayo at alangang tipan. Ay bubu para kay kayo. Ampo para karing sablang tao. Bang kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, kimpamigaga na kayo. Kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo na ng kasalpantayanan. Iyangin ang gaganakan mi o mapamakalulungig pa, ing makaligtas ng pamaylasa ang pangkamatayan ng anak mo, ing maligayang pangusubli ng mebi at ing pamaytas na banwa. At lang makasadyang salubong king kadwa ng panyatang. Darawon miya kay kabilang kapasalamatan, iting mabiye abang banal na sakripisyo. Baligdan mo yung pakalulo, ing ayin ng banal na kapulungan mo. At kilalanan mo may daon king biyena, pauli ng sakripisyo ng kamatayan na birian mo kami ngan misut keka. Ikaming mipasiknangan king katawan ng pong daya ng anak mo, mikatwan kami sana king banal ng Espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami siya ng maging metong mong alangangan daon keka, at paparyarian na kaming mirakayanan king pamimananding banal mo. Muna kambeneng Nona Maria kapilman bira na inuning Diyos, kambenang San Jose, ing esposa na. At dingduan mong apostol, kambenang San Fernando, San Francisco Javier, Beato Pedro Sunjiga, ambon sa blang banal, paulining pamamilatan na, manalig kaming mirinan kasaupan, alang patanat king arapan mo. Oig pa, iti sana ngayon ning pangasut mikeka, pasulungan na ing kapayapan ang pong kaligtasan ding sabla king mabilugayato. Pasiknangan mesana king kasalpantayanan ang pong lugod, ing banal a kapulungan mo, akasalukuyang maglakbeke ti king yato. Kambe ning talasuyo mo i Francisco ing papami, i Florentino ing obispo mi, ting sablang obispo, pari, diakono, at ding talasuyo mo, ami ordinan ngeningaldo, antimong diakono,
ning banal a kapulungan mo. Ampon ning mabilog a balayan nagawa mong sariling keka. Mapamakalulungig pa pakiramdaman mo ing panalangin niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Lunusan mo la mga tipunan ding sablang anak mo, no ka rin lapaman makasaot. Ding kapatad ming may ang unabiye, ampon ding sablang keka may matulat ampong may muna ketiking yato. Malugod mula sanang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, king ligaya mong alananga, king kapamilatan ng Kristong ginumi, aking uli na pagkalob mo king yato ing sablang bagay mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kayan, higpang mayupayang tuto, kagumning Espiritu Santo, pupurian dakat parangalan, manggaman ingalanganggan, pupurian dakat parangalan, manggaman ingalanganggan. Bayo tamo makisulog, king bangkete ni Eucharistia, waganin pa makisut, ang pambuklod ng pamisan metong, anti mo mikakapatid. Abi-abi tamo ngayon manalangin, anti mo intiro na kay katamo, ng gitutang Yesu Kristo. Ikamos mo kami, king sablang Maroko igpa, balagod ng pagkalubing kapayapan king panawad mi. Ban king kasupan ng pakalulo mo. Mitimawa kami parati, king pamanalipan ng kasalanan. At mikabos kami ngalang kasasagkulan, king sablang kaligaligan. Kapampanayan ng pampagsadyan mi, king maligayang panyatang ng pasibayo, nindala pangabos mi, Yesu Kristo.
O Diyos sa igpami, ing ginumi Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babye ko kay kayo. Kaya mula saan mabaligdan ng kasalanan mi, narin pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo. Layong pagkalaman mo yung kapayapan, ang pamisan metong, agpangking kaburian mo. Ikamayipiyang pamagari, mangkaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, bantabi sana kapilan man kay kayungan. At keka antimurin. Kapatad, iyang pangtaya king metong at metong, ing tanda ning pamakisut, ampon kapayapan. Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalako king kasalanan ng yato. Wala rin mayawis king apuna na ng kordero. O Ginoo, kumatampang tanggap keka, dapat iyagkasmiyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan na sakramento, kaluguran da ka may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka, dapot pauli na ningening penandit, era kaatanggap king sakramento, umekamuman espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko keka, sana ipaintulot kapilanman ing mikawani ko keka. Amen. Sang katauhang pag-aalala
sa bawat sandali ng bawat araw ayon sa iyong pinakabanal at kagalang-galang na kalooban. Ikaw ang naging alay para sa aking kaligtasan. Nais kong ako'y maging alay ng iyong pag-ibig. Tanggapin mo ang aking ninanasan. Kunin mo ang aking handog. Malugod mo pakinggan ang aking hinaing. Itulot mong sa iyong pag-ibig ako mamatay. Itulot mo sa iyong pag-ibig ako mabuhay. Itulot mo ang huling tindig ng aking puso ay maging tanda ng isang wagas na pag-ibig. Ng isang wagas na pag-ibig. Manalangin damo. O Ginoo, pagkalub mo ka rin talasuyo mo, at sinese mo kimpamangan ni Batbanwa, uli ning ligaya mo ang pong ikasaplala ring sasalpantaya. Mayangkit lang sana nga mo ang tapat at talasuyo ning maya pabalita mo, ding sakramento, ang po ning kekang lugod. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lukluk tapo. Pakiramdaman tayo po ngeni, ing mensahe ning lubos kagalang-galang Pasyano B. Aniceto Didi, ing Arsobispo Emerito ning Arkidiocese ning San Fernando.
Pasalamat tamo po king kakatang kaluguran Arsobispo, Most Reverend Florentino de la Barrias, impig kalam ne, ing grasyana, ing ordinasyon Diaconal, karing kapatad tamong anam, keti king Archdiocese ni ng San Fernando. Pasalamatan talaman ng karelang pengari, ng kapatad ming pari kay minamang parokya, at especially Father Victor Nicdaw, ang poring Seminary Fathers. Palakpakan tala Seminary Fathers. Kining karelang pangaubog at pangaalkus ning karelang pangataw at ing karelang karakter. Ing papel na ning diakono nandin, pepayhayag na kakatamo yung modelo ning diakono. Yapin ni Ginoong Yesus, king nang wayang palanggana, dinyaneng danong at inos na obitis tunggal-tunggal ting kayang apostol. Kay Batlanita linuklukya at sinabi na karela, intindihan nyo yung gawa ko kaya kayo. Nung ako makanano, inanos daw ko, ikayo, may papanos ko bitis. Nya yung pamanos bitis, tanda at simbolo ng lugod, ampon ng pamagsilbi karingaliwa. Nana Papa Francisco, the definition of humanity is to serve others, especially the poor, those in the margins and periphery of society. That is your responsibility, my dear new deacons. Sana po panalangin tala, Bangkanita, lalong manatiling makabaldugan ng karelang Ministeryo Pascual. Siyempre, una resilbihan ng Arsobispo, in diakono, yung magsilbi king Arsobispo, at siyempre, yung mabilog ang komunidad Kristiyana. Pakiramdaman taneman pungeni, ing mensahe ning lubos kagalang-galang Roberto C. Malyari Didi, ing obispo ning Diocese ning San Jose, Nueva Ecija. Muna po, congratulations karene pong bayong miyot din ang tamong diakono. Congratulations ka nga pong dong. Karening bayong deacons tamo at din pong kaparian. Metong pong paganaka nakikatamo ning Santo Papa, nganing magsadya tamo keng Synod on Synodality 2023 at nganing at tamo keng Diocesan Face. Yapin po yung abe-abe maglakbe. Siguro ini po yung mumunang sangkan o batatsuk ni bakanta itang makipaglakbe. Metong pong tiro na kanako ning pandemya, yapining panagkat na mumunang dili, kaya katamo pong kayausan, yapining maging matibay, kaya katamong pamakyugnayan keng Gino, lalalaming intimacy tamo kaya. Bayo pa yung ministry kareng tao. At sana yung kaya katamong kapag nasan sumuyo, maglapo ya keng kapag nasan tamong idaking lugod ng Diyos, karela. Madalas po yung kikilala tamo pong ministry da po ding deacon, siya pinitang that they serve the poorest of the poor, na pag nakalaki katamong pari, ding deacons, that we also are deacons. Yan naman milalako yung kay katamong pangadiakono. Ban manatiling mababalob
king pamanyuyu, karing the poorest of the poor. Pero more and more I feel itaping anggang in ministry dating deacons, it has really to overflow from that intimacy with Jesus, with the Lord. Anyapin, ako po, ngayon pong pandemya niyang mag-lockdown. Umpisang kayo po yung daily holy hour in front of the Blessed Sacrament. Yapin, para ka na ako, it's in pandemya, it's a grace. It helped me really to be rooted truly in Jesus. Kaya ministry ko bilang obispo at panalangin ko kay nga pong Ginoo na sana dahil pong kakatamong diakono ining mumunang diling pakikwanan da nga palalaming karelang relasyon kang Jesus. Kasi if you will serve the poorest of the poor, the challenge is to serve Jesus also, who is in them, to see Him in the poorest of the poor. So, itang kayong intimacy with Jesus in the Blessed Sacrament is the same, hopefully, the same encounter with the Lord in the poorest of the poor, present in the poorest of the poor. Congratulations kay kayo. In Chancellor ning Archdiocese ning San Fernando, Irreverendo Padre Danny Q. Nakpil, ibienengeni in pastoral appointment daring bayong ni ordinang diakono. The Roman Catholic Archbishop, Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Philippines. Pastoral appointments. Given this third day of December in the year of our Lord 2021 at the Metropolitan Cathedral of San Fernando, Santo Rosario, Poblacion, City of San Fernando, Pampanga. All duly signed by Most Reverend Florentino G. Lavarias Didi, Archbishop of San Fernando, Pampanga, Reverend Father Danny Q. Nakpil, Chancellor. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Justin Ganya Gatus, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as Assistant Director of the Social Action Center of Pampanga, Sakop. You shall have your residence at the Arzobispado de San Fernando until a room at the Presbytery of Sakop is prepared. We commit to your reverence the full care of the souls in the said institution, with all the faculties, duties, rights, and privileges according to the Code of Canon Law and Archdiocesan statutes. Moreover, we trust that those matters entrusted to your attention and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 9th day of December 2021 and remains valid until unless and otherwise provided for
by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Carlowie Lumano Kabigting, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as resident deacon at the Immaculate Conception Parish, Balibago, Angeles City, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish, together with the parish priest. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 3rd day of January 2022 and remains valid until unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. From the 4th day of December 2021 until the 2nd day of January 2022, your reverence would reside at the presbytery of Santa Ana Parish, San Joaquin Poblacion, Santa Ana, Pampanga, together with the parish priest. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Maverick Angelo Mangalino Pelayo, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as resident deacon at the San Bartolome Parish, San Nicolas First Poblacion, Magalang, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish, together with the parish priest. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 5th day of December 2021 and remains valid until unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd.
To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Ervin Justin Canlas Pineda, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as resident deacon at the Santa Cruz Parish, Santa Cruz, Lubao, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish, together with the parish priest. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 5th day of December 2021 and remains valid until unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Gian Peña Sagum, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as resident deacon at the Nuestra Señora de la Merced Parish, Bahay Pare, Candaba, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish, together with the parish priest. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity, zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 5th day of December 2021 and remains valid until unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. To our dear son and beloved brother in Christ, Reverend Jasper Lawrence Canlapan Sanita, believing in your promise that you will love and serve the people of God in this ecclesiastical jurisdiction, we are by this instrument assigning your reverence as resident deacon at the San Miguel Arcangel Parish, San Nicolas Poblacion, Masantol, Pampanga. You shall have your residence at the presbytery of the said parish, together with the parish priest. Moreover, we trust that those matters entrusted to your care by the parish priest and all the other affairs or concerns subject to your ministry will be executed with pastoral charity,
zeal, accountability, prudence, and integrity. Your appointment stands effective on the 5th day of December 2021 and remains valid until unless and otherwise provided for by the competent ecclesiastical authority. May pastoral charity conform you to the heart and mind of Jesus, the Good Shepherd. Pakiramdaman tayo po ngeni, ing metong karingbayong ni Ordinan Diacono, Ireverendo Jasper Lawrence Canlapan Sanita. Hello po. Balamu kapilan pane po. Yan ing constant refrain daring tao, potang greet da kami. Balamu kapilan pa. Tutupo, kabang pagsadyan mi ang ordinasyon mi, mi agawang magreminis o mag-throwback king milabas. Balikdan pa si Bayo, ing may buong pamiyabe mi king seminaryo, lawen pa si Bayo, ring karanasang masaya, ang poretang masakit. Surian pa si Bayo yung BME. Trip down memory lane, kumbaga. Looking back on the humble beginnings. Kabang gaganakan milareni, king pamigunamat panalangin, Lul Tomas Malino, king tunay Diyos, manigobraya king BME, king nga pong Gino, tutong malamya, at tutong malugudya. Inyapin in kaya kami mong pakibat, kingga na kana, bukod mong kapasalamatan at kapakumbaban. Palakpakan tayo po yung apong Gino. Looking back on the humble beginnings. Lawen pa si Bayo nung makanano may gumpisa. Baluan niyo po, anyang mi pagkasunduan, kaya king Cathedral kami, mi ordinang diakono, mi patiman ko, nga kung sinabi king sarili ko, lawen mo na bala mo kapilan pa, kaya king Cathedral ko pa pala ma-ordain. Looking back on my humble beginnings, almost 15 years ago, kaya king Cathedral kumumunang sinuyu antimong metong AKBS, metong altar server. Keni ko may biyasang mig-serve king altar, keni ko may yanad king biye pisamban, at keni ko ikit mas malapit, ing biyening metong pari, kambedaring paring akarungot ko, pigsilbian ko, at akaluguran ko. Looking back on these humble beginnings, matutula ko pa mo rin po tang gaganakan ko la, ring simply, ampon malukang karanasan, kuwanti mong altar server keni king Cathedral. Kay bat ming mig-serve, sali kaming soft drink, sampong cheese bread king palengki. Bayo muli bale ibat assumption, dumalan pa mo keni king pisamban. Mabibengin ng kay, uling tutuki kami king prosesyon, o kaya makipagrosaryo. Neng Domingo, migigising maranon, sagluluking pa mag-serve, at kay bat kanita mag-meeting. Deni palang simple at ordinaryong karanasan ko antimong 12-year-old at alasuyo king pisamban, ila pala ring umpisa na ning pamakiramdam ko,
mekad king awsa nako ning apong Ginoo. And these humble beginnings led me to this precious moment in my life, that is to express my lifelong service and commitment to God and His Church. Ngeni po, keni king Cathedral, nung nuka rin ko mo naman may binyag 27 years ago, arapan ning altar ng Kristo at arapan ning banal a kapulungan, mi pagkaluban kaming anam, meto nga mala magrasya, ing panga-orden mi king kasuywan antimong diakono. Kaniting aldo, formal at umemi ng kakaulan, kambening grasya at pakalulunin Diyos, ing biye kasuyuan. And I believe our task as deacons is to journey with God's people on the road to salvation, the path toward the kingdom of God, by means of our humble service. Maging talapatutu, tututu king maya pabalita, kapamilataning biye pa manyuyu, lalong-lalo na karing mililele at malalakwan, karing ngeni misasakitan at atin mabayat adaralanan, karing matatdanay karelang kapanayan at kasalpantayanan, lalong-lalo na ngening at syuta mo pamurin king masakit na kabilian. Dear Reverends, effective today and the days to come, mipadala tamo karing mialiwang lugar at destino. At karin balo ko, dakal tamo akatagmo at abalo. Mibabad tamo gusto, king biye orden. Ako po, siguro mibabad ko talagang gusto. Shout out po karing tao masantol. Karing lugar na rin, balo ko, sumulong tamo, king biye pinili tamo, bisa tamot ali. There we would discover and learn, at times unlearn and relearn everything we thought we knew about this ministry. Dapat ing etamo kakalingwan, nutaman miras, magumpisang ngeni, at kabaning dietamo po tang paritana, Reverend Justin, Reverend Carlo, Reverend Juju, Reverend Maeve at Reverend Gian, yapining katutuwang minuna tamong miyagum king biye orden mumunang dili antimon diakono. Metong atala pagobra, metong atala suyo, metong amalukang alipan, metong akaluguran ng Isus. We joined the company of the best clergy in the world, agpangkang apundong, first as a deacon, a servant, and a friend of Jesus. This is our humble beginning. Nyapin milabas man ing dakalabanwa, potang balikan tamoy ni, I hope and I am sure, metong mo yung upseta mong amano kabang makatiman tamo. Lon mo nane, bala mo kapilan pa. Ang gangeni, milalabas pauli na pamurin, ning lugod at kalam ning apong Ginoo. Our humble beginning now as a deacon always points us to Jesus, who so generously loved us, who so intimately called us. Muli at muli pamurin kaya, kang Jesus, ing minaos kaya katamo, yang pialimbawanan ning kasuywan. Isa ni Ignacio ning Loyola, ing kaluguran at kayabe ng San Francisco Javier, agaganakan tamong ngeni kaniting kapag masusyan, sinulat yang metong apanalangin maliaring mamyesikanan kaya katamo, ngening aldo magumpisa tamong sumuyo king balayanin Diyos, our humble beginning as God's faithful servants from here onwards. Dearest Lord, teach me to be generous. Teach me to serve you as I should, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds,
to toil and not to seek for rest, to labor and not ask for reward, save that of knowing that I do your most holy will. Amen. Ngeni po kambe daring kaluguran kong kabatch, kami pong anam ami ordinan diakono, pabustan yung mapseko pong makuyad, apami pasalamat, kaya kayungan mekyabe, ginusal, at menalangin, ban kanita mas maging makabaldugan niya, in kaya katamong kapag masusyan. Mumuna kaya kayungan pong pesitagon kaya niking Cathedral, at ding dakal pang kamag-anak at kakaluguran ang makayantabe kaya katamong yan virtually through Facebook live streaming. Dakala salamat po. King lubos sa kagalang-galang Arzobispo tamo, yapundong, salamat po king pamangupkupyo kaya kami kilub ning apat, at ning mapilan kaya kami ana mabulan, king Arsobispado. Pasalamat kami po ampon, among king pigkalub yung maragul at tiwala kaya kami. Isunduda kayo pong panalangin. Kangapo seto, apong Bobet, at karing kapatid ni King Pampanga clergy, siklod kami po among. Grasya po ing mabiyasa, king biye kasuywan, at dagol, king lugod at kasalpantayanan, kapamilatan niyo. Pakiantabayanan niyo kami po among. Dakala salamat po kayo. Karing nga kaklasi, kayabe, benefactors, professor, estudyante, ang ponding menantabe, kitchen at maintenance staff, kaya kami king Mother of Good Counsel Seminary at Holy Apostle Senior Seminary, lalong-lalo na karing meging formators me, maragul pong kapasalamatan kaya kayo. Bishop Rovi, Father Roy, Father John, Father Benjo, Father Rick, Father Jess, Father Judge, Father Paul, and Father Eloy. This is it, among. The journey and the formation continues. Our heart's gratitude to you for nurturing this precious gift of God's vocation. Karing parish priest mi at sungeni makasuporta, kambeding kaluguran ming kaparokya, iba't karing parokya ng San Ignacio, kang Father Dan, Santa Ana, kang Father Ray, San Andres Apostol, kang Father Jojo, Christ Prince of Peace, kang Father Jake, San Luis Gonzaga, kang Father Nick, at kaya kami po Our Lady of Sorrows, kang Monsignor Rick. Salamat po king ganaka at pamanantabe yu kaya kaming anak yu. Antimurin karing akayabe mi king Arsobispado de Pampanga, dakal pong salamat kaya kayo. Karing menantabe kaya kami kaniting kapag masusan, panimunan ning Metropolitan Cathedral Community, lalong-lalo na kang Father Manny, Father Senon, Father Howell, at ding staff ning Cathedral. Ding menantabe king Liturgy, Father Angel, Father EJ, Brother Omar, Brother Jolo. Ding mig-assist kaya kaming bisitang diakono, Reverend Ted, Reverend Jason, at Reverend Je. Ding Magnificat Seminary Choir, panimuna ng Sir Erwin Limping, at ding Brother Theologian sa Mig-Serve. Ding Memasa, Sister Myra, Brother John Paul at Brother Eugene. Ding Migsalmo, Brother Christian, Brother Joed, at ding many muna king litanya, Father Fiel. King Malagong Gayak, Koyang Ivan Pelayo at Koyang George Sibug ning El Flora Candaba. Ding Ministry on Social Communications, panimuna ng Brother Nigel, at ding documentation team panimuna ng Brother Ralph. Ding Mother Butler Mission Guilds, ding kaya kaming ushers and usherette, panimuna ng Brother Reynald. Dakal pong salamat kaya kayong katatawlian po, maglapo yung saya at yung kapasalamatan mi, siyempre karing pamilya mi, karing apo mi, karing kapatid mi, lalong-lalo na karing pengari mi. Salamat king lugod, pamanantabi at panalangin niyo, palamu kapilan pa, misasadsad, pauli ning lugod ni nga pong Ginoo, pauli ning lingap aperamdam niyo.
During our humble beginnings, kanita pang mga lati kami, ikayong mumunang pepakit at mituruke kami nung makananong lugod ang pong sumuyo. Ngening mi panlaot kami, ing babakalan, at ing idake mi, karing dasnan mi. Yapin mo naman, ing lugod at kasuywan apig kalug, at pepakit yu kay kaming anak yu, ibat pa niyang minuna at ang ganang ngeni. Dakala salamat po kay kayo, kaluguran da kayo. Palakpakan tala po rin pengari at pamilyami. Kaibat na po niting kapag masusan, atin kami pong sidzang light lunch, ay biyeda kaya kayo ring ushers tamo upon exit. At karing kapatid tamo pong pari, atin pong makasadyang pagtuan kaya taking babo, king rectory na po ning Cathedral. Pasibayo po, dakala salamat kaya kayungan po. Ngani po, agkatanda kayong talakad, ban abe-abe tamong pasalamat, king indong Virhen Maria, ing malukang alipaning Ginoo. Iya katayid ning anak ng Yesus, ing piyalimbawanan, ning kapakumbaban, at ning kasayuan. Idukuyo la ring buntukyo at manigapo king bendisyon na ning Diyos. King mantabi kay kayo. At keka antimurin. King Diyos ang minaus kay kayo, ban sumuyo karing aliwa, ay king banala kapulungan na, pagkalwa na kayo sanang maragula sigasig para karing sabla, lalong-lalo na karing magkakasakit ang pompakakalulu. Amen. King Diyos sa may katiwala kay kayo, king pamanaral king maya pabalita ng Kristo. So paano kayo sana kabang mabibigay kayo agpangking amano na, ba kayong maging tune ang pamasigasig ng talapatutu. Amen. King Diyos sa may tuldo kay kayo, ban maging talaing at ding misteryo na. So paano kayo sana ban may yubog kayo, kay Yesu Kristo ng anak na, at gawa na kayong kasangkapan ng pamisan metong ampong kapayapaan na ning yato. Amen.
At bendisyonan na kayo ng Diyos sa may paing tutu, higpa, ampoy ng anak, ampoy ng Espiritu Santo. Amen. Ume kayo king kapayapan, pamatulan ye ing Ginoo karing biyeyo. Salamat kin Dios. Para po king organisadong picture taking, o ini po ing pamituki-tuki para king picture taking. Ing mumuna ilapin ding deacons kaya bedaring obispo, ding tutuki po ilapin ding diakono kayabe ing karel ang kura paroko. Ngeni puring diakono, kambeda ring diakono, ibat king tarlak. At kayabe nalapuring Pampanga clergy. Ngeni po ring newly ordained deacons. Pasibayo po ding newly ordained deacons. Maya
Manatili tamo po, karing luklukan tamo. Pamangan po, pamangan po. Ngayon po ring newly ordained deacons para king picture taking.